Hai menaza ting choma I cyclum na mai pai keu zis kui ting kum chana jang kai jam dai ri mai ting chwa kidai rein sa paulia gai radle North State Nagaland gu Director General of Police Rupin Sharma IPS ne teti besumai ga Nagaland ga Police sipai merame uniform kai lu se kamne bem rohzau deiblam ge na inting rahangge rangai ka gadai dele Rupin Sharma ne saje Police Department lui de la je jane de in sia je chaugo mena uniform kai lu je hazau kamne bem ro deibangau lei designa nui tang yeu ge na luto duibria ka sabe Pegulei zakachulei zai DGP Rupin Sharma ne saje hazau kamne bem rora malei ne se police department malei ne Nagaland nungge bam lei ne pnui tang ngeu duty ge bam hi banai uniform kai bi hi ge ze dei hede maralei zakacheu dele police department mezi dei in sia gai zane dei la gai ra hangge changbje ge ne Zane Assam Dimahso District Lungge Hanapoi Kumei Buimagze Kumei Blamge Nting Rahangge Rangai Kakadai Dele Dimahso Autonomous Council Gu Chief Executive Member CEM Debolar Gorlo Sane Saze Dimahso District Lungge Chogume Hanapoi Rame Ku Buimagze Ne Mei Buimagze Ku Mei Medua Permanent Residency Certificate PRC Banai Dimahso District Gu Council Gene ki gibe ngaurablei ne ze peramalei zakachulei zaipo samria ze Dimahso Gu CEM Debolar Gorlo Sane Dimahso District Hangge Mukhya Mantri Nijus Moina Scheme MMNMS Gu let pet kai bihi Haflong Government College Auditorium ge jinai ba mai gena rang bagai dele zai Debolar Gorlo Sane saja Assam Gu Government ne state game pe mi zainem puimi na point man na poi ze ku me ben nam ze kam to ze psehing de te bluize Dimahso District du teize PZ action du lugulei ze kacheu dele zai Mukhya Mantri Nijus Moina Scheme MMNMS ze mpe miangge magzem puimi hangeru na kole puimi na point me ku me beze te un saura hange na kole chining chinglam pi bige ze charang kang ne sang lak ze me ra hange chang bze gene za ipo scheme kang gene pikeun sang nam puimi le si nam rame chining chinglam pui pe bige charang kang te ta te hara hange pikeun sang ne changkat ngogulei za ka chudlei zain Assam ge state government ne na point rame ku me ben nam za kam to bze puimi tingom kreuzi de set gene pan rei changmakje meibe bnai mpe meeting kum khaise kene pan rei changmakje ku blam gele za epo hindi Assam government ne kam keu gai ni bachai suize chogum mena mpui meeting kum kreuze de set lungko je minau hangge lulei designa mimi dudu nang chududu zaina chududu nimlu jag bangge bangulei za Assam government ne state ge imp mi mpui mi na poi japni no ku bram leine je teungan chichak rahange na pekeu tingkeu srong sang ne aim pui mi pe mi jan hna point me ku mei blam ge je nimwang bamgulei jaka chudlei Zana Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne samakbe zaipa ko makbe fake audio clips ze social media ba bam ka cham ge circulate to ga be ze zemana ge kimne ngaudlei aipo lam ge ne chuna investigation state government ne luza lamuilei zaka chudlei za Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne samakbe pa ko makbe fake audio clips ze zemana lungsui te hreuze state ge disi ibeta te rohangge tat keu di be disi sia bem pung chudaira be pam puilei zaka chudlei za anui haimana aigum blam ge du man ting ze bamra le sampling makbe anui chising lu makbrame mimi geda gena ngaudo ze anui kekeda nangna ine langro kai begene nang chu zana achuk bangge bangra hangge changulei pose gene sampling makbe zane chising lu makbe za official gene lepet makba samrame social media ge anui geda do langro hade magra dalei za Indiram North East State getu agumza map lui ibete petbe ngaukan sui delei Meghalaya North Garo Hill District ge tetibe tingkum changla za ngkaise kachom kumge kamne ben kem roze clorex kuize de setge dei magli suilei zakate delei agum map lui ibe te puiting lo behengi zedu Mendi Patar Multi Purpose Cooperative Hall Resubel para North Garo Hill District genznai ba maige kahangi delei zakate delei
Zane North State Manipur ke bam ka cham ge na pnui ki dei ga za wangza lungjuti mramza pira hangya Manipur gu State Assembly ge na MLS zane minister me ruling banai opposition ge na committee member hang mina hang kreuze knam za klang gaidlei zakachulei Za Himachal Pradesh State Gap kaga tinglu inchi sangja tinglui za adui di za dike bigina chai di ma minahang kaija kana changdalei za rescue operation nripat bata zate undota zalarai kagana chunara changja takai di bam chimagja ngaudolu magja bam minahang himre larai lei zakachuli zane Himachal Pradesh State Gap kaga tinglu inchi sangja tinglui za adui dike bam ramza Kulu Nirman Saint Malana Mandi Padarzana Simla Rampur Gelei Zakachudele Kaganet Tiga Hadui Dike Bigana Tensia Milang Baza Samech Kulo Rampur Subdivision Ganale Zaitepo Kulogana Hang Kaizeming Metakaidi Bam Chita Delay Zakachudele Hang Kaizek Namago Tuna Katsipum Ngodo di Brogeza Hang Squimago Katsipumza Mandi Rachban Kulogana Laser Atu Zai Hang Chumago Nirman Zai Bagipul Kulu district na leja atu hangkremgo samets kulo zanet po surrounding areas that call bro zanet sunidem Simla district na leja kachuli Zai Japan kadai southwestern island of Kyushu zane Siko Kugan znai bamaya gatai pran chibekna 6.9 banai 7.1 magnitude wanglei zakachudlei suite mena gatai pran chibe wang begena tsunami natri gadiba wang daudui lei zadu unting rahangya chitau gaidlei zakachudlei Zai Paris Olympic kanta bigya India ram gena bronze medalist kanang obupui Manu Bakarne Paris gena India ram wong changai digya Delhi gya India ram go Prime Minister Narendra Modi jang hodaw magza ka kana chapau klei gya Congress go Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi jang hodaw dilei zakache dilei Delhi peki gena kagana man sapo mne saza India ram go Prime Minister Narendra Modi je chapau changya ngau hadaw gulei zakache dilei pa bronze medal Paris gya duipat bamai gya India ram go Prime Minister Narendra Modi na do pachungom pawtaw ko dilei zahnai kumting kumchang na jang kaisa madai Paris Olympic kan ta bigya timtai ben ta wrestling gya final match gya disqualified to ni bupui Vinesh Pogad na rang bagay za wrestling kan ta bigya na saun tak du dilei zakache dilei zai Vinesh Pogad ja wrestling kan ta be final match Paris Olympic hana kumting kumchang na ja kaisa madai go gya pachu disqualified to ni baza kg ringe go kan ta bigya zap go kg rakza gram haikat a nzudi bzigena lei pozigena pachu Paris Olympic hana kumting kum changna ja kaisa madai go kan ta bigya wrestling final match ki jantara hangya pe magza disqualified to ni delei psi hingde lugum ja 50 kg go kan ta bigya ja 100 gram sa bugo catch rakza mekeu pati bzigena ai gena na mic pai ke ji squeezing kom changna jang kaisa madai ri mai ting chwa kidere insa po bza loi gai delei pi gai zain kingai ni melei ne je to delei